دم باش خونده کاریمانی هجا مامستغادا دیسان بورنه دوینه دیدوارش پرتوکاره فیدها یا برانشی بیولوژی وینه همه ایرو بناوی پروتوپلازم پروتوپلازم وک بیناسه ام دست پی بکن پروتوپلازم چیه لکویده ام دبینه پروتوپلازم او هینه گود ارباسی دالشتنا شانه اندبن یا دلاشی زندیده لیش چه پکته جده هیبرم پکته یعنی جده جوره هیبرین لباتی و هیبرین نه لباتی هیبرین پروتوپلازما یعنی پکاته وینا ببورینه پکاته پروتوپلازما پکاته پروتوپلازم جده پکاته بنجهی بکته یک جوانا هیبرین لباتینه و هی آدن هیبرین نه لباتی هیبرین لباتی و هیبرین نه لباتی هیبرین لباتی چنه او هیبرین گوملو دریا تیماری ده وانا بدست خینه مینا آبه و خویه کانزا یعنی دریا تیمارا خود گو ام بدمزخن گو ام دخون دریا وینا ده ام کارن وانا بدست بخینه مینا آب و خویه کانزای هیبرین نلباتی وقت چه چیت که بده راشتن آوانه. هیبرین نلباتی دبنگه خود مولکولا کربن و مولکولا نیتروژن دحوینه. دبنگه ویناده. یعنی جبکاتی وینای اساسی چیه جمع مولکولا یا کربن و یا نیتروژن. ببرینن هیدروژن. لا دباغو هناك مولكولة جديدة دنافا خود بحاوينه وك مولكولة أكسجين ومولكولة نيتروجين دباغو هناك مولكولة دن وك مولكولة يا هيدروجين ببورين نيتروجين ومولكولة أكسجين دباغو في حردو مولكول جي دناف ده هب يعني جي بيدا ببن جورين وينا جورين هيبرين نلباتي جوري شچار جوري اساسي بيكتين جوري وين چار جورانه یک شکر دو بروتين سه رون چار اسید نیوکلیک اسید نیوکلیک جوا هر چهارم بگده او هر چهار جوره هیبرین نلباتینه امرو پلادن دست بکن یا رو پلادن هم بخور بینن هم ببینن گو دست بکا بندامه بناوه آوی بندامه آف گوتنا آف وک تیگه اونه تیگه هتی واته تیگه هاوینا آف استقاله آوید کم آف چی پیوستی آینا آف او پیشورو که هر گنجه و به همو ریاکسیونی من تیده دناف ده چید به همو ریاکسیونی کیماوی داگو چه ببن او پیشورو که گنجه جوار لازمه او جی آف وک چکر وک پیکاته اوینا چی پیکته آف جه دو مولکولین یعنی جه دو اتومه هیدروژینه و جه اتومک اکسیژینه پیکته یعنی پیکاته اوینا پیکاته آوه جه مولکولک اکسیژن و دو مولکول هیدروژن پک تی لی هفکشان دنبر آوانا ده پر
لاوازه شخوا گرنگیه آوه پر مزنه جبه گیم دبینن هفته و یک جی سنگاروی عرده جا آوه جبر گوش همو یعنی جی امکارم بنده ها جیانا مروفا یوزندیه لسروی عرده او آوه تایبەتمەندی ئاوێ هەنە تایبەتمەندی ئاوێ di pirtûkê di sê taybetmendiyê avê danîne yek du sê em ê wana rêz bikin pêşverûkî goncav e çawas bi pêşverûkî goncav pêşverûkî goncav e got hemû reaksiyonê kîmawî di nav xwe dihewîne wek got berîn hama got hemû reaksiyonê kîmawî heta got bibin pêwîstiya wana bi pêşverûkî heye bi derdorekê heye goncav bin heta got ev reaksiyonê hanê encama xwe got jê tê xwestin bide ji bo la jor bêjin pêşverûkî goncav ya di dua hilgirtina germahiyê hilgirtina avê ji germahiyê di emwarên wek hevûrkirin di navbera hilgirtina avê ji germahiyê û hilgirtina godeyê din ji germahiyê re çeke em dibînin got hilgirtina avê yan jî pileya wêna bizimtirê ji gewdeyê din ji ber çê wek em ji xwarvêna vegerîn ji ber got berî wêne ana me got pêkhateyê avê ji çi ne ji hîdrojîn di atomê hîdrojînê û yek oksîjîn lê me got çi jî hevkêşana di navbera wat pir lawaz e ji ber vê yekê hilgirtina wêna ji germahiyê re pir nizm e em ji bo dibêjin hilgirtina wêna ji germahiyê re nizm e ji ber got hevkêşana di navbera molekulê wêna de lawaz e a sesiya av têkeleke noter e noter çawa noter pîatşê wêna yeksanî heftayê ew ji xwe heta got reaksiyon çêbe pêwîstiya wêna bi derdorekê noter heye yan jî bi pêşverûkî noter heye wek av teşeyê avê çi teşeyê avê li cem me hene çar teşeyê avê li cem me hene ew teşe jî teşeya bingeh teşeya girêdar teşeya serbest teşeya metabolîzm lê her yek ji wana bi çi rêjeyê û li ku de pêde dibe teşeya bingeh senga wêna di do heta sêş sedî ez wêna li kur dibînim wêna li ser rûyê pêkhateyê ê got hundirê metabolîzm girêdayî ez wêna li ser rûyê pêkhateyê got di nava avê di tên bişaftin lê senga wêna bîst ji sedî serbest bêhtirî wêna ez di hundirê a sîtoplazmayê hundirê şaneyê dibînim rêjeya wêna pir bilind e ya serbest lê tê dîtin ji xwe a metabolîzm ew di bûyera dema bûyera metabolîzm çê dibe pêra dibe teşeya avê vedgerî ji teşeyê ê derbas bûyî yani ya dibe ya serbest ya diçe ya girêdar ya jî dire ya bingeh piştî got bûyera metabolîzm li vê de çê dibe ev ava hanê vedgerî ji awayekî yan jî teşeyekî ji van teşeyê borî xuyên kanzayî em herin benda di navê wêna ji xwe danîn ji me re xuyên kanza xuyên kanzayî wek rola wêna di laşê mirov de rolek pir giring e senga wêna di laşê mirov de digê jî pênc ji sedî ji senga laşê me ji xwe em beriya xwarinê wana distînin mînake di sevanix de yan jî di bexdûniz de em heybereya jî elementa hedîd ya hesin dibin ûfî di sevanix de em distînin diriya tîmarê de giringiya xuyên kanzayê çi giringiyê xuyên kanza heye giringiya wa hûn birdeyne giringiya xuyên kanzayê yek derbasî daraştina hin lebetê laşê mirov dibin mîna kalsiyum got derbasî daraştina diran û hestiyan dibe mînaka xwe karin deyne kalsiyum derbasî
دران و هستی. درباسی هیموگلوبین جی دبه مینا هستن درباسی پیکاته خونه درباسی هیموگلوبین دبی مینا هستن شبری ما قوم هستن دریا تیمار خودم دستینه و گوش خوارنا سبانه قدام گویک دخول هی برا یعنی المنتا اف ای یا هستن دستینه یا سیسیا گرینگیا وینی سیسیا رولا که د فشار خوینه ده دریزه ده هله گو فشار خوینه ده آستا که ده به گنجاو جلاشته نه ده هله زیده بلنده به نه ده هله زیده دا کرده بوی آوایی اموینه خواه بداوید کن آنها امی وقت تابلو یک هیل جمعه وقت تابلوی که دروپلا 23 گر هم ببینن دانین جوره خوین کان زایی چند خویجور دانینه که وینا چیز جدره وی چیه و نشانه کیم بو نه مینا که زیر که جوار بخوینم یه دن هنکارم ببینه دروپلا 23 هستن که وینا درباسی به کاته هیموگلوبینه دبه وک آنا گمتن داره وینا یا خود امینا جی جوار شروع وکه جدره وینا دم گاز بخوازم اف ایش خور بینم یاز بخوام چیه هیک گوشت گزب و سبانک ابتوان تیمارا بخور و اف ای یعنی هستن لاش تپیوسره و بدست بخینه نشانه کم بونا وینا چاو یعنی دم گو از اف المنت لاشم کم بن چی نشان سر لاشم خویانه گو آگاهیت دادن من اف رجايا هسن دلاشم مدكين بوي بيوستيام بهي انه از بسطينم درياتي ماري وقوماقو كيم خوينين زوهابونا جرم و برزگیرکن سنری ببورین كيم بونا خوينه زوهابونا جرم و برزگیرکن سنری دلاشم مده چه دبن تابلو الجمع هونيش خوار بخوينه تاغو زانبن تشروع بكرنج بينا ناوي ليه ما بقين برسين الخاندين روبلا 24 جمته هي برسايه كي بكاتين آوه ين كيماوي بنفسينه آوه مجبور شكل ين كيماوي ده اتم هيدروجينه با اتمك اكسجينيرش خونو كوينه يخيز بكن ده بس باخده ويجل كي باش به و تبليغ ومداني هفكشان ادنا بروانا ده لاواز گرنگی خوی کانزایی بنویسینن و اوجی گرنگی آوینا سه گرنگینه مرز کردی جواره دست پکی درباسی لباتن درشتنه هن لباتات به درباسی پکاته هیموگلوبین دبه و یادنجی روله که دسازمان کردن شرح خوینه دلیزه یا سیاه هفرو کردن دنابرا کانزاین لجر ده جهیلا ارک و جدری و چه بکن وک جدولی که جمع و چکری بسته داغره اشتر 4 هفدانینه دیو گر رو پلا 23 گان همه گمی بخوینه دیده هنه هر 4 دیده هنه بوی آوایی اموینه یا خواه بداوید کن ابهی بیا سرکفتنیم جوار سپاس